results. Good morning, Idol Orange. Today na TPCSO Lotto resulta yung maling din 9 p.m. draw idi rabi para 80 Ultra Lotto 658. Winning combinations are number 28, 44, 11, 43, 33, and 45. With a jackpot price of 15,340,840,000 pesos. Awanti. Para may DP Super Lotto 649. Winning combinations are number 15, 28, 26, 6, 27, and 25 with a jackpot price of 15,840,000 pesos at the milyonaryo tayo nga mesa. Congratulations para T649. Para may T642. Winning combinations are number 23, 29, 15, 39, and 19 with a jackpot price of 5,940,000 pesos. Zero. Awan tinagasan na nga ba para mag-PCSO STL first draw di kalman pang case nga nalmes 23-34 and second draw kulot nga naragsak 33-16 and last draw 27 nga nataray. Bueno, 27-22 kwarta nga agtartaray. Congratulations, kadigitin na ba? Kaduwa 99.5 IFM Lawag, Siak na Idol, siya di papi, Tata Carmen.